biakamal ka Noor Online TV channel en wala bana rwach ka rwani te go leng dien ki rwani te bom te goro de ka leng me jira la le la ka leng won ka Noor Online TV channel de jogo no jin gor no bi video me bi jetu ka leng da ko te ka te go tel lat ka tin te dong de leng dien da gwa gwa se me ka rwani ko no ban leng re wi ka so Sudan le ran yama bana leng chala de ne che kwar ni kirma yadit che jala no biji dial tin la lat re kuma ka re wech ka sa Sudan biga yoken beken ka toka me kep ken ke chala do dong da jen jogo me ke ken konin ti wetini chara je mo sha jalat chala do bikene dial kontit la civil servant te lat dial re wech ka sa Sudan biken ka jako bika kap ka yo akire jana ba dub dial tin konin sha gek re wech ka sa Sudan ke shek poini tin kontin sha gak de ni ki ne ti churu aleka ajene kan dial ba klep cha gorno te ka duomi ba gak atorai mo che jokwen ajene ne dial konti la civil servant police ni lat kume de ni ena ramimo la gengre wika South Sudan ki lat kume de konin tere wika South Sudan ajene kan dial bika yoken bikan ka kap ka jen konin tete chala do chi self kim yadi atorai mo che jakam Ramadan en la core finance man pai kwan la kwar yoni ka bang South Sudan ko ba reality ba ka lalet ka jan gwasame ko bi South Sudan ba te ka duwar mi ba jiktin ke mi ba cham ne dia la ko ni la lat wa kan la reality tin tere kuma ka da wi ka South Sudan wa shi ka te ka ruwan can real mi kana man kap ta rajo mo cha ja kwen ruwan mi tal yori kap kan ka sal ka sala ta real mi kap kan tin antama chilar ben ko ba ka ja ko bi ka kap ko yo shi kwaran la kwa dini jan rai kuma kaka South Sudan self ke ma yadi jani ba ne dia la kondi la lat ba ka kam yo ken ci rajo mo ca jakwen rajo do dien gwas me men bana nyok milin kone bana rach chala ne ba nyok wani to continental ke eji Norwegian ambassador la Norwegian ambassador ke jela do ne la ni ambassador ntere wika South Sudan ken ci ga yo to shop ke 3.6 million dollar la 3.6 million chop ko kudang doctor within ka bakel kani bikan ga yor pinya la dollar ke kwi pol point gwari ke nyide ten konti la men ray we ka South Sudan ko de kan te ka pol point de den yala kono gor ken ke de ka aleka che raja mo che jakwen ko bikan yoro to bikan ga yor pin 3.6 million ke million de kudang dok within bakel kan bikan ga yor pin ka kwi man ke kwi gwari kana men ray we ka South Sudan ke kwi pol point dien Jordan Gwaseme ala Ramadan la Vice Chancellor dung Jama Juba ke Juba University te groñ michalat Genetal Gadwel Gorka Mishipmen work ke EU scholarship Mishipmen work de Nangdwel Gorka ka korun dang diech Genetal Gad Mishi scholarship menjek Rewika South Sudan ka run dang diech ko dongda o gwarar ke witen kokin ka jenemen nong riegame jenemen nong Michal ke mashot ma short load ni shitting ke do badana dong la kweleran ke on jere na mo cereng di ceje no long ko betel do mi mo be ne dialati ke garen content gor biken scholarship biken je me de nang rar ke de kan wi ko ken ke je jen che ka blame ke che ka jogo no mele dia na shagwa jene ngwento ngwan ke use jene rudian che ko politics chikan ko politics chikan gwari kan pal chikan bong de konde kan kwen chikan la kwen gur kan politique kuje mo che gwar mo cha gwar mi je kan wani jene choma kan ne diala konte la wani dul gor ka re wi ka South Sudan ko de ka kwen ka de kan politique de kan pal de kan lan la dul gor ka ko kan den content be South Sudan be kan shum che vice chancellor re wi ka Juba University che raja mo che je kwen chuma ka ne diala konte la wani go de ka won yam re gor ka dien do no chikan siasa chikan de ko mu gur kan che raja mo che je kwen ngwandien gwase me te ko raj mugo mishalat a kwerdan la kwertet ke king tet ke king sholo kwerina dit malakana sholo mak ke te sholo dien kwaya duno en kwer mo te raj mishalat che dore jogo ne che jogo no en tama te ko bana la let jene sholo de che je ko kunden kontin kwenaro din ka je re dore la dor tet jene kwena me mila yat la ja yat ke me ka ba yotu ngwan ba ka tuktin ngot kwena dit kana ben ajana yara dor ka jan bo she culture che ja payar ke kuje mo shana goro no ba ja practice re which da ke re dora ni la re do tat la sholo
che raj mo che jo kwen pin ko janaram kel mingat ke long atat ke kuje mo chala do baje la let ne di kon la dor na ga je long raj chala de king sholoma ke king tat ko diere ke kuido ko te ke resource to wan te yar ke che cheng to wan che no chet ko yor ko ok ke kwak to wan pin long ko brand do kwen ke run na mo la wa yer na ran jani chana goro no beteram mo bu kwak to wan ba ga yor pin ajano kwen mi ben ba pot ko pot normal la pot ke je ajane shi ngwana dial ki tin kon ne kon la use kana di tin kon den tare which tat en wini mi chicken kwen chicken yar lo chicken kwen chicken lat ko do brande lat ke je kuj mo jani shana gor no ba tok re weida che logo no mo mi shalat jen king tat raj mo gwa ko ram diet ka ram la kweren to raj mo che ju kwen pin lehre balinga jen gwasa manyok raj mugwa mishalat kuma South Sudan ci kuma South Sudan ala netin kontin te National Election Commission de kontin te kwen pindian ala kwen gweni ki kwen kware te raj mugwa mishkalat kenene chine website chine lebo gwada dana barwan di albaka gwarkatin ka shenga dan en by election by lat kaje ajana bi ken time ki ta ga dan bi nyuda no ba kwen gwin by lat ka shenga me bene a non sen ki bene ler bene ka latin na mo chicken website mo chicken ngun ki chicken kamrar ka sheng wel kel ka pay wero ron ki dal jandang ron wan website mo de ye garpin mu gor jeno bi je shek www.nec ala national election commission.nec.gov ala gov.ss banyo ko mukwena je www.nec.gov ala gov.ss la South Sudan jen website yana mo bi goro no bu ka jen website ba ko bitin kon queen gwin bi ja gortin las ka je ka jen shang welkel ka pai wero aja nana go de nya ya kel an ban yo jing mo de bi atka ma bye bye